Тобольский телевидениесіне көрсетелер. Попали мы, братан. Нейде қошабыз? Бесполезно. Абай мен түгел оқытыртты. Башың өзіңде болырға тиіш қайнуллей. Абай бош жоқ бейт. Бош болмағанға көра 5 жыл бойы бір класста отырам етені сіздің біле интеген. Башың бар сенің, ана ішлетегіне білерге керек. Ішлемеш о. Ярар идеяткер абай. Біз бейт ақша ішлеп қайтты. Ақшананы харам ел білән хайыр сұрашып тапмыйлар. Хайырын бермейлер әләні. Беселер нормальный болар ел хайыр. Қоян сатқан ақшағыз қайда? Абай, біз бейт қоян сатқан ақшаға документлар ясайтырған принтер сатып алдық. Да. Принтер? Да. Принтер қоя? Принтер қоя. Жоқ, сұрауына мен беремін да, принтер қоя дейм. Сұрауны ол бере екен. Принтерыма начальникыма желкемде хышылбе не тома. Милицияда айшвайдырай полицай капут гитлер. Милициялар олып қалды? Түт. Қой сауылдан екеніңіз айттыңыз соң? Айтты. Ей, абай. Біз өзіміздің қой сауылдан екенін айттық та, алар карталарын ашып, ізледілер, біздің ауылны. Біздің ауыл картада жоқ, абай? Бұпшым жоқ. Алдамағыз, сіздің ауылығызда картада жоқ деп, бізді қуып қайтарып жіберділер. Мына сен ама. Ярар. Әзір үйгізге қайтығыз да өзіңіздің шәжері қашығызын ясап келегіз. Нәсілігізде жүнді кішілер барын білсәгіз, башыға шәбірәк ішті бар. Қарайлы салауат. Біздің ауылны бейт картадан сызып атқанlar. Да? Ие. Тағы бір ауылны? Тағы бір татар ауыл. Қара, келікеттіріп болмас ма екен, сіздің ілімтелер зор бейтінде. Машқаға айт, машқаға айтсан, қауытында ұндыра ұйыштыра бұттысында. Солай ма? Қара, тағы бір мәселе сізге. Давай. Мұтара келістіргізі. Құйыр шақтысына. Ие, Ләбибе білен сөйлештім. Ол айтты, әгер де киеуге алышы болса, ауылыңызға жыр ұқтышылып қайтам дейді. Міне бет киеулер, ауылдаштарым бет сөйлеш. Қарайлы қойтқан қонақтар бар. Қазір сөйлешен, құрметлі ауылдашлар. Ләбибе қазір сіздің орадан киеу керек. Табыл киеуі. Рахатлар отыра бір қатырыш. Ие, киеу керек, әйдіңіз. Ие, келіннің бөлектері де бар. Ие. Киеу болса жырып түсі білен ауылына яңғайлы туа демек ауылымыздың келешегі бар деген. Тұқамызды тұғдарын оны. Әйдәлі. Әйдә, мінегіз, мен. Әйдә, келіннің бөлектері де бар. О, міне бет. Міне. Киеу. Ого, Бара міне. шығышты. Әйдә. Киеу. Hadi сюда. Бана тамам бір киеу. Рахмет Тахир. О, О, мұнда групповой. Давай. Салам ек. О, вот киеу ішмесам. Давай. Молодец. Жоқ, сіз киеулер қарт deyip ауызыңызды жарып отырмаңыз. Қазір қарттар болуда. Бір бабай пенсия ақшасын алғанда қазанда шыққан ұрамға айтады бір қияшына қызға. Қызым міне пенсия ақшаны да алдым. 12 yıl indi əbiyinin ölüp gitkenine bir gün akasını yaşadım. Yarın da var mıyım bile bir ziyan getirmeyeyim balakayım pensiya akşamını da birem şişindirip güne qarayım ara deyibler. Babay, şişindir yaşısı kile. Ne kız etedi, babay şişindiresin kilse başta kiyindir deyibler. Mesela kızında şöyle kim kiyindiresin buna şişindire. O üzere oturasın korkar deyibler. İşte bu. bu қайтқан қонақтардың списогі, шоны қарап тұрады дейім. Мұнда біздің ауыл нәсіліне орысларда, башқұртларда, әрменлерде, мориларда кіріп қысылған әлі. Қысылмаған. Елек бүтін халық татар болған дейді. Татарлар болған. Шолайдыр. Қара салуат. Міне, халықтың да, милләтінің де нашары болмай бітін әні. Нашар милләт болмай, нашар кішілер бола. Міне, шит милләт кішісі білән ғайлә құрып яшауыны шейкер ола. Allah saklasın diyeyim ben.
Benim yaşap karağanım yok. Yaşap qarağan yok. Yok. Yaşap qarağan yok. Juqlab qarağan var. Hay! Şu da buldu okutuşu sözü. Salon billahi demeyeceğim. Uylagan idim bile bitminanı. Oğuzdan çıktı da gitti. Uzunla itireyim. Balalarımıza balalar. Vay rahmet intihar. Balalarımıza balalar. Siz ballarını ozrattınlar. Ne seçtiğimiz kadar? Nişimiz değil. Mine ortak toylar bulgan şırakta. Ortak tuylar bulamaş nokta. Ortak zır kirek. Şolay mı? Mine ortak tuylar bulamadı. Ni marozun jırlalmıylar. Ni kubalagım tögüragını jırlalmıyla oturala integim. Az baştan uzboşum. Elergide ballarımız başka millet geçti bilen turmuşun uşayken. Tuylarda hem konaklarda mine şu jırlarız. Sözleri Tatarşa, köyü Uruşça. Yıldar Nizamov, Alina Davudova sözleri. Kışkıtanlar eğrile varlar Tuy kulübege giygen güzelday Karlar bulup uya yaşlı koyda Unutmasın ele digendey Karlar bulup uya yaşlı koyda Unutmasın ele Kim kabarganların, kimle şakkanların balarkan bilmeydi. Şolay bilmeyler şolay. Mine kiyevler hazır, kilin hazır. Koya gelin. Mine bir. Sen oturma. İki şey gelin bitti. Elde köye tügümüne de. Yok. Benim bunu bil. Da bugün taşı bile. Tubuk köye olur. Yarar. Men timçi ulan siz ota kula bulasınız. Ota kula değil. Kim öyle? Başkula. Ha, bu başkula diler. Otakuda. Otakuda gidin bir bu baş. Matres bulan ben. Kızda kızım korap bile. Kiyevge. Kiyevlerini kula. Yok, kiyevler değil. Kızda korap. Kiyevlerini korap kızda bile. Ne yapmışım şu tireydi. Yarar. Başta hazır. Diksin bir şey aramayın. Şolay şolay. Hürmetli efendiler, hanımlar, hemde tutaşlar. Kiyevler jiyinin başlıyız. Sizin karşısında birinci kiyev. Koy siyahtan. Jide dengizlik geçip kaytkan Maryak Prohrivanıç. Urus iyi. Davay. Urus yaşıyoruz. Hayır, hop, hop. Bir, davay. Güzel. Vay vay. Спасибо, Прохор Иванович, спасибо. Hadis. Allah, bu Giyon'un profesyosu kim dedin? Mişman Dallova Plavaniye. Belli mi bulamını? Mişman bu. Uzak yüzgen bu. Bir 25-30'unu salağa. Ne? Kız eti okşadı değil. Ne молодец. Yol trafik tinek babaydı. Bu ezrekkine ikilenip tıra kızım. Sünnetsiz girişmez diye. Eli tüzelgençi bir iki ay vakit uzar. Bir kuruşa bir taşar bilen. Eterik yevge. Seni Rezervka koydular deyin. Rezervka, zapas. Aha. На всякий случай. Резерв поставили, сиди тут. Пока. Ay, gitmiş yatırsın. И уходи. Kiev artık bulmuyor. Bu zamanlar. Давай дальше. İkinci kiyev. Sizin karşınızda Başkırstan'dan. Benim yoktaş. Başkır. Давай. İş Murat. Yelinoğlu.
Өз ғұмырымда бірінші тапқыр көрем, Сара Башқұрт. Мен бит Башқұртстаннан өзім. Мен бит Башқұрт көрген ба? Күйеуінің бүйеуіне қарағанда бұл Лангипас Башқұртығын атыр. Тірі Башқұртыны форточка шағына көрген. Молодец, энергичный, бір баса сорынға икені баса, молодец. Қыз құлақ ұшаған тез бейді. Қыз айтам, тез бейді. Нүкеге ұқшаған дейді. Пожалуйста, әрізделіп қақ өйіп тұр, емі? Отырып тұрған дейді бе? Отырып тұрған. Отырып тұрған дейді. Давай дальше. Дальше. Үшінші күйеуісінің қашырында Қой сияқтан. Өзбек. Абдул Малат екен. Çakalaklı ham sizleşeden gencesiga sizleşeden gencesiga Diyor kız bunda. Burada yüzünü suyap koy kuyunu. Birisi olmaz kaybet bulur. Tireştirip koy. Kızga okşagan. Bak kiyev dey. Bak молодец dey. Kirip de kirdi, urununu jeyip de koydu dey. Правда mıda bacayları buluş deydi. Allah. Şöyle. No, kiyev eybetti. Bir tanış, bir tertipli, itaatli, matur babaydı. No, Özbeklerinin küp hatın jiyatırın gadetleri var. Yavında birinci hatın olmaz, dörtінші, beşinci hatın var mı deyip bırakın kızım. Şuna göre, sırayla bıraksa, bu Özbek Bukhara'nıkı miken, Samarkand'nıkı miken? Koydan. Bundan gına. Tabuldan gına. Bu bitti. Mine şu duvar ise tüzüge. Gastırbaytlar Özbek bu. Degende Tomuşatıp yatkan жерден alып келді. Kımı kıyılmaz. Tomun boşatıp деген. İşin bitirir. Ek boşulmasın, özümüz boşuruz. Oturup rahatır. Buluşuruz renklerdik. Allah. Давай дальше. Dörtüncü kuyev. Marayıl'dan. Maray. Yarıy. Nikanor Arsenyeviç. Nikanor Arsenyeviç. Kuşkayın. Şiş. Kirin şiş değilsin mi? Yok, kirin şiş değilim. Şiş değilim. Barış ettim. Otur degen söz. Barış. Men bilmeyim, men özüm Mari halkın bir kat yaratam. Andağa tanışlı, ağır tertipli, ağır bir tavuşu yok. Kavgaçıl halak tügül. Dige eşli Mari. Mene ağaç kesip bilsem şu burasın, burayı da vuruy.
Şu şekilde itakatle kalıp tınış. Ortada dipsen vurulup karamıyor. Dalşı gidev. İyi. Tatarga dipsen vurulup soğuşa başlayın. Sibir Tatarına dipsen bitti. Şu an kadar kızım kızım kara. Mesela gün sayın kiyo söyle otur almayın. Ya bakarak değil. Boşaltırsın. Mağrı kaybetse boşuyor. Mene kırıp oturgan bizler barımız, avuzlarım. Bugünkü günde en şista Tatarça söyleşişi Tatarlar Şivaş bilen Mari. Hayri, onlar sizin bile bizim matırrak söyleşi. Üst dilinde bile, başka dilinde bile. Nikanor, mesele baka eridire fıkıp taran, yani yorumdan bir Mari halkın. Tırış kışı, maladiz. Tak, bitti bana. Yok öyle var. Bir şey çekiyor. Vasiyettan. Kafkaz yaklarından Gruzin. yok Ermen. İşe koşun. Aşağı Mutaya. Сколько ты красивых девушек встречал, накрутил беспечный, всех ты покорял. Золотая улыбка, хитрые глаза, знаешь всех на свете, ты сведешь с ума. Вай, ты глазами сердце выстреляй. Вай, ты словами душу не оставь. Oğlunuz bunu kapın. Промахнешься, милый, так и знай. Oğlunuzları bu hatun etken bol. Kiyav assa. Kiyav молодец. Assa kiyav. Oğlanı, ni bu yemsiz hatunu koyarak kurran bak. Kim bu? Bu bit Gaynuri'nin opası. Benim okuşu. Da? İyi. Oğlanı, ni kışkıra o. Ne kıskan, iki yoga şans girelim. Ben size suyunu oturam, hareketlenip Ermen ömür boyu bizning xotinlarni quvdi. Mana zamana o'zgardi, hozir bizning xotinlar Ermenni quva. Bu tutsa конечно Ermenni Ermen Yerevanni qo'ydiklarni esga tushmaydi. Hatta xo'ja bo'ldilar butunlay. Shap qildilar. Давай дальше. Bitti. Bitti? Bitti. Tatar qo'ya. Yo'q. Aytan bit. Kızlarımızı kiyovga birga Tatar tabamıyız. Mine şulay bitemiz indi, şulay bitemiz. Hala sağ ol. Ele şaklap karışım hala. Bir sene kadar kiyo şağa değil mi? Sen cırlasan şağar tüslü. Bunlar bizden şırlıyız. Cırlalı. Mine bu bari Tatar şefik Tatar silişi. Пожалуйста, меня булышали, я бы Никанор. Халеп bitti, ordım. Пожалуйста, я buluş. Parmakları bilen huya garmın tellerim saday. Birsini ola birsini huya bir yigit garmın sayılır. Garmın sayırı sardı başkay garmın sayırı da sayırı. Birikiye yardı yardı her yigit garmın sayılır. Garmın sayırı sardı başkay garmın sayırı da sayırı. Birikiye yardı yardı her yigit garmın sayılır. Uşa, pожалуйста, bu hadi bitti. Uyulamayın bizi bulamız, bula garmını bulganda. Tanımına kırıp barak seni kögülün nına tulganda. Garmın sayrı sardı kaçtay, garmın sayrı da sayrı. Giyini giye yaldı yaldı, beriye gidi garmın sayrı. Garmın sayrı sardı kaçtay, garmın sayrı da sayrı. Giyini giye yaldı yaldı, beriye gidi garmın sayrı. Rahmet Nikanor, молодец. Otası madırdı mı şimdi ha?
Kite garmın tiller bunu da Tukta dinley Allah! Münebit! İstesen kalbik ama bırakmasın! Ey rahmet gördüm! Münebit! Eski bir kimseme! İzlesek kafanı bitmiyor değil! Demek ki boşayla Tukka! Demek ki bak! Hadi babayı kapamamız! Diye onu! Hadi bana diye! Sana şişti! Bir gittim duymak üstten hazırlayayım değil mi? Tabii ulanı hazırlayayım! Garmın sayrı sardıraçtay garmın sayrı da sayrı İnekiye yalı beriye geti garmın sayrı Garmın sayrı sardıraçtay garmın sayrı da sayrı İnekiye yalı beriye geti garmın sayrı İnekiye yalı beriye geti garmın sayrı Münebit, ha? Nebibe, Uspar'ın üzümüzün milletinden taptı, ha? Sibir Tatarından, Sibir. Hele bizim milletinin kileçeği var. Demek Tatarlar, ortaşak Allah verse, ha? Derse buldu. Peki, opam teki Ermeni'den kovup tuttum, elle. Bir gelip kovup tuttuk. Evet, o. İyi, tümenge tabak ettiler, bilmeyin işçilerdir haftamızda. Evet. Bana yetkir Zekeriyeviç. Siz ekkenteki şecer ağaçın, biz babayı bile oturup yasadık da, ebiyimnin babasının babası, şuşu avulda nigiz salgan bulgan Abdurrahman baba iken.